Umushinga w'itegeko rigenga ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2020-2021 wateguwe hashingiwe ku nsanganyamatsiko yatoranyijwe n'abaminisitiri b'imari b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, igaruka ku kuzahura ubukungu hagamijwe gusigasira imibereho myiza, imirimo, ubucuruzi n'inganda. Mu gusuzuma uyu mushinga w'itegeko, abagize inteko ishinga amategeko bashimye uburyo mu kuwutegura guverinoma yitaye ku bitekerezo by'inteko ishinga amategeko yatanze kumbanziriza mushinga y'itegeko rigenga ingengo y'imari nk'uko byemejwe tariki ya 5 z'uku kwezi kwa gatandatu. Bavuze ko mu biganiro komisiyo yagiranye na guverinoma babonye ko ingengo y'imari iramutse ikoreshejwe neza igihugu cyakwihuta mu iterambere. Aha bashimangiye ko hakwiye kongerwa imbaraga mu gukumira abakoresha nabi umutungo wa leta, ndetse n'urwego rw'umwarimu sako ngo rukongererwa imbaraga mu rwego rwo kuzamura imibereho ya mwarimu. Batubwiye ko inyubako y'intara y'Iburasirazuba ifite ikibazo. Iriya nyubako ndumva ari ejo bundi, none bagaragaje ko itangiye kuva ahangaha neza. Ntabwo ari ikibazo mbaza komisiyo ariko no kugira ngo dutekereze ese turakora iki kugira ngo abantu bakoresha nawe umutungo wa leta dukumire nk'uko babitubwiye ibintu bitaragera iwandabaga. Mwarimu nubwo yongerewe 10% ariko aracyakeneye kwaka inguzanyo. Agomba rero kugira aho yaka kandi ni mu mwarimu sako ukabona ingufu zo kwiyubaka ikabishobora gukomeza gushyigikira imibereho myiza ya mwarimu. Perezida wa komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu Munyaneza Omar yagaragaje ko iyi ngengo y'imari zibanda ku byuho byagaragajwe mu burezi, mu buhinzi ndetse no mu buzima. Aha arifashisha urugero. Ingero twabaha mu byuho byitaweho, hari amafaranga abanyakwa abadepite basabiraga urwego rw'ubuhinzi kuko bagaragazaga ko ibi bihe tuvuyemo bya COVID cyangwa ibihe turimo icyagomba gufasha abanyarwanda ari ukubona ibyo kurya. Akaba rero ariyo mpamvu urwego rw'ubuhinzi kugira ngo twongere umusaruro rwongerewe miliyari 30 n'igice kimwe. Ikindi murabona abana bagiye gutangira amashuri ntibazimuka kandi hari n'abandi bazatangira mu mwaka. Bisaba rero ko hazaboneka ibyumba bihagije kugira ngo babashe kuzabona uko biga ndetse tunabarinda ubucucike. Urwego rw'uburezi narwo mu kubaka ibyo byumba hakaba harashyizwemo miliyari 89 n'ibice 9. Ibyo rero wenda twavugaho by'umwihariko, hari ikigo nderabuzima cyo mu karere ka Burera cyari cyarasabuye ingengo y'imari irenga miliyoni 500. Izo miliyoni nazo zikaba zarashyizwemo ubu uyu mwaka kigiye kubakwa kugira ngo turinde abaturage bacu kuba bajya gushaka iyo serivisi y'ubuvuzi bambutse imipaka. Ubwo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yagezaga kuri iyi komisiyo y'ingengo y'imari y'umwaka wa 2020-2021, abadepite bari bagaragaje ko hari ibyuho 61 bisabirwa ingengo y'imari ya miliyari 216 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri ibyo byuho iyi komisiyo yasanze muri by'ibirenga 40 byaritaweho bifite uruhare rwa 73.7%. Muri rusange ingengo y'imari y'igihugu y'umwaka wa 2020-2021 ni miliyari zirenga 3,245. Aya yavuye kuri miliyari 317 z'amafaranga y'u Rwanda yari mu ngengo y'imari ivuguruye y'uyu mwaka uri gusozwa. Ibi bisobanuye ko ingengo y'imari y'umwaka utaha yiyongereyeho miliyari zirenga 228 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga inyongera ingana na 7.5% ugereranyije n'ingengo y'imari y'umwaka wa 2019-2020. Dosi Jeanne Giselle, Flash TV.